ADCCM EPMF हाइबदी ऑर्गेनाइजेशन ट्राई थोइसना तसेना कंसिस्टेंट बॉडी वे मुकोकी लेजरीबा मुकोखाइबा अंडर द लीडरशिप ऑफ द एसेंजला प्रेसिडेंट ओइबन तामसी लोइरे हैन म्याम लान लौनरगा तोंगानबा फैक्शनल और कामु खरना मसी तोबी मसी लाइक तिबनी मसी तौजहनी दे अहान मुक्तदा लोइन ना जे मांगदा डेट 21 थासिगी 21-22 2 days convention seminar ma honorable CM yauna mari Indo December Maharaja pe yauna sinjagadoriba pe Magan International Convention asida thugai khain na mo da birapa amadi amko lana lamjinga age yamata senan tunana praja myam sida ohina mo da base masi kutak ge lebiu haje bokomji we ngasi organization tanaga ni thoi apun bagi si president body amoina amko ki oina ai mo chinjaraga si haije ribasida we lebiriba chilina leadership na tasena amko ki ni hai wakalo sida amko macet tanabagi thigai bagi wakala se ado biraga bhap taminraga amko ka chaksalaiba mangjin thana yamna important serious oina si historic obiaba we international convention si pathok pinaba loinana akha na bagi special general body koroga amko ki oibo strategy adu yan na sinjagani hai bokhundre masida marukta nhapaitana seran tunan torokodi ambai organization taragani thoisina tumina le thokko jero hai bokhundre akha na statement amko ki masjid All Manipur Muslim organizations formed a committee and the state level in Shaka Leva Tarag and Troina, constituent body whatever, local level organizations, association, Yamsina, affiliated organization whatever, Lejaba, Manipur, Pangi, Export, Amani. Shiva Banduk Sida, Executive Committee, Chibang Lopsigi consultative group we leje apoi guide to na ma poi da ais to na bagi nta then apoi ki constituent organizations hara kanda organizations ki bol koi ba stakeholder we bi ba state ki thak le do organization thoi ba leje hairi ba siga loina na hauji hauji lai ba karen tam sim tam loire aduna annual general body meeting pangthok kadamsi hauji leiriba mangda tarag leiriba international pangthok convention asi yenga situation matunda annual general body ki mifamama hamna bagi matham matam asi adu lokthok na ba chem chaga lejarani adu sigumba Malay tuan mafam bagi manusia more than 50 delegates. So, jaga dulu ba. Yang historic koi ba, tanam international convention si. Dah, koi pun nama kelak. Apa tu koi nak cooperation ini mereka hari berada di sini semua. Mereka berada di bagi membentak, menang karena hasil dari bang karen executive committee job tu mereka hari berapa lalu antara mereka mengham bangkok mereka amalan sebenarnya jadi hari berapa mereka tuan doktor organisasi sendiri hadana minum sebenarnya seperti bahasa Manipur yang pangan punai di maida amuwa kali tehen na mo na amasung akoy akun ba saktam thukay na mo na ba mapan de sa thajala ba aron ba si program ni si amani hana ko sa bagay na miyam na hari ba ni ko sa si amko kay mo kay hiram ama faw ba mali le na de amasung adu mo mabifam ama fawa ko kiba laite adu mo mabifam sing adu na akoy di Manipur yang pangan sini, aku ini unity ya sih tukai na bahkan nak mana cara kasu, atau aku unity tu tukai apa, mangga tu boleh deh unity tukai na nama pirak apa,
ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯀꯣꯛꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯩꯖꯩ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯕꯤꯗꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯥꯡꯒꯜꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯟꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎꯗꯝꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤ